Dear Mr. Lonely. Dahito yan ti allowance mo, Shena. Kan, dahito matkan ka, Vera. Agyamanak, nanang. Agyamanak, mat, nanang. Say-saya atin nyo ti panagadalyo. Anak ko. Ikarigatan da kayo kan ni tatang nyo apagadalan. Agingga iti kabailan me. Uy, nanang. O sige nga rudan, nanang. Mapan kamin kin ni Vera. Ala, anak ko. Kat agan-anad kayo. Ay, imbag lakit din. Taado akanayon ti agpadait kadata. Uray kas kasano. Maitid ta ti kasapulan da Shena kan Vera. Sapay la kumaa, tamakalpas dan. Iti kasta, makainanata matain. Awan papanan na. No di ti makalpas dan tumatlaeng. Sumarunong tumanan tayo buridak ta. Eksaktun to no agkolehiyo nito. Nakalpas tumatan da Shena kan Vera. Basit pa'y apanaganos, bakay. Ala, apay ada kayo matantag lutluto, nanang. Kinunak mo't asyak ti para luto. Urayan daklatan as sumangpat nga gapoy di pagadalan. Amok ngamin mabambanog kayo ti pagdaitan. Ay, kunak nga may numala daw ka sumangpet. Text ko mat kada kayo numaladawa ka sumangpat. Awan mat problema kanyak anak ko nga uray siyak ti agluto. Ala, agi na kayo kit din, nanang. Siya kung ti mangituloy iti lutlutuan nyo. Alaman laangan. Ay, anya lakad to'y anak ko na aya. Agam, ay, nagswerte ak. Tanaad da anak iti anak. Akas ken ka iti kinasingpe. Anya, saan ka makaawid? Kunam. Wala nang. Ado ti aramidan mi dito'y pagadalan. Iso ano mabalin, ipaw itsulaangan ti allowance ko. Sige nga road, anak ko. Ibaon kong tulatan ni Tom. Taiso ti mapan mangipaw 8. Agyamanak nga rod no kasta, nanang. Ay, basta dyan ka na yun nga ibilbilin ko kada kayo, Laglagi pa nyo ko maakanayon. Wing ka di, nanang. Saan amasapol nga ulit-ulitin nyo? Sige nga rodan, anak. Kat agan-anad ka, akanayon. Uray sika? Saan ka mo't makaawit? Vera? Saan, nanang? Apay, saan ka nung nga agawid ni Shena? Saan ka nung nga rod? Taado ti aramiden na. Talaga abi si amin nga estudyante ita, nanang. Iso saan kami ang makawid? Ala nga rod, taipawit ko mo't ti allowance mo. Tapno maminsan ti panagpawit ko. Agyamanak, nanang. Agan-anad kayo dita, anak. Saan ka no makaawid dagiti kakabsat mo, Tom? Iso amapan ka agpawit iti allowance da. Apay kano asaan da makaawid, nanang. Ado ka no ti aramidan da. Anya ko mati aramidan da. Di na magyo ka di. Apay, saan da mabaling nga aramidan dito'y balay ti bagbagada nga aramidan da? Jack mat dinamagan, anak ko. Sapay ko mata saan da nga gululbod, nanang. Saan mat siguro? Ala, itad yung arodan kanyak ti kwarta. Taipawit kon kadakwada. Ay, saan ka naman na makaawit agiti agkabsat itaabulan? Anya launay ayat aramidan da. Tasan da makaawid. Kasla imposible mat day nanang. Anya ti kayat mo asawan, anak ko. Danunan nyo man ida, nanang. Ilaan nyo matan ida iti abastuda anat natin. Tapno makita yun no anya ti aramidan da. Unsang agpaisaw. Tapno makapasyar tamat, lakay. Sige. Intun bigat matlaeng. Agbiyahe ta, bakay. Lakay, dayto yan ti dagos dagiti anak ta. Sige, tagtuktukak. Mabit lang. Nanang, tatang, anya tararamidan nyo dito Shena, apay akas ladakkel ta tiyan mo. Pastrakin na kamay.
Tapno di tao nagtipag sa saritaan tayo. Kuya tatang, nanang. Apay asaan na kami akayat apastrakan? Alaw may kan bakat, sumrekta. Tatang, mabita. Ada lalaki dito'y dagos yaw. Sino day ta lalaki? Naimbangal daw yo, tata, nana. Sino ka, kunak? Kuha, tata. Siyak ti kayan ayat ti anak yo. Ha? Di kay madanagan. Ikalay sakti anak yo. Anya. Awanan kay tibain niya. Bastong tatang, pangasiyo. Kunak tupay kat amasikog ka. Kinapudno na. Masikuga kun itinaodi a panagawid ko iti balay nanang. Talo na bulan ti tiyan ko iti. Itatamadlawan. Mabayin akong nga gawin. Awan utang mo an aimbag anakam. Imbis ang matulungan na kami. Ngapsikapay ti mangiruruman kada kami. Ay, iso amanipod ita. Makaamo ka matan itibiyag mo. Ayan ti kabsat mo. Ante ti kwarto na nanang. Nanang, tatang, pagkawanan dakmat. Nga masikugak mat. Anya. Nagalas ti ugali yung agkapsat. Makaamo kayo ni tibiyagyaw. Saan nyo man la pinanunot dagiti rigrigat may kadakayaw? Alaw may kadbakat. Hagawitan. Hawan ti sirbina ti mayanta ditawi. Ang lakay. Umayikan. Agawitan. Nay, anya ti pagsangsangitam? Ay, kasanungatan ti kasasaan dagiti anak. Baybay am idan. Saan da pinanunot ti rigata? Bukod na lang pagragsakan ti pinanunot da. Ay, ada pa'y nga takanin da. Bayam, tapno marik na damat ti rigat. Makaamo damat tayo. Palubusan na ko ba amang sarong karkada ko ada. Di mo ipapilit ti kayat mo. No saan mo akayat adata ti agapa? Ay, anak, si kalangan ti pag-asak. Saan ka di nga amumet jay dagos dagiti kakabsat mo? Wananang, Ay, mapan mo man kumustaan ida. No kasanumatan ti kasasaad da. sige nanang, mapan ko ida kitaan. Adto ti kwarta. Itin mo kadakwada. Tamangan no kasapulan damay. Sige nanang, ited ko da ito'y kadagiti kakabsat ko. Kat, kumusta nga'y dagiti kakabsat mo? Nasayat mo ti kasasaad da nanang. Kinapudno na, saan da nga inawat ti kwarta apapa ited yo. Isupay kano nga usaran tayo. Kan saan nyo kano ida apakadanagan. Tagpadpada na singpet dagiti naganak dagiti nakasikog kadakwada. Isuda ti tumultulong kadakwada. Kan itultuloy da ti panagadalda. Ay, nasaya at nga ron no kasta, anak ko. Idulin mo nga ron day ta kwarta. Tausaram iti panagadal mo. Wananang, Dandanin ti panagturpos mo iti high school. Anyamat a kurso ti kayat mo nga lain. HRM ko matatang. Anya, ay, pang babae day ta a kurso. Jack kayat. Kinapulis ti kayat ko nga alaem. Tatang, diyak kayat deta ako ruso. Siyak ti mang paadalken ka. Isu a mashapol atong palanak. Una, ngamsak mo ti agadal tatang. Isu arumbang kumasyak ti agpili ti kurso akayat ko. Saan kumaanatangkan ti ulaw ma? Di ka agbalin na balasubas. Akas kadagiti kakabsat mo. No saan mo akayat? Ama ipada ka kadakwada. Ita, nalpasan ti graduation mo. Kat mapangka-enroll. Ngam, kinapulis ti enroll mo. Saan kat aday ta HRM? Apay, bakla ka aya.
Jak kayat ti anak abakla. Kaslawan ganas ko nga ginrol, tatang. No day tamat ti kayat yu akurso nga laag. Na. Apay ngamin asaan mo akayat. Ala, ibagam ti rason. Saan nga rod aday ta akurso ti kayat ko, tatang? Lakay, apay ngamin apilitem, no talaga adi na kayat. Ay, saan ka man mat nga agbalin akong sentidor? Kita man tinagbanagan jay duang anak mo. Ala, kadwaam nitom amapan agin raul. Katsiguraduam, akina pulis ti i-enroll na. Nanang, kasano day to yan? Diyak kaya ti kinapulis nga enroll. Ay, jay kurso akayat mo ti enroll mo Ay, makaamuditan. Saan mo't ngamin anasayatan ni tatang ti agpili ti kursok? Apay ngamin, asaan mo akayat ti ibagbagan ni tatang mo akurso. Nanang, aday pudno kada kayo. Ngamsan kayo kung mga agong ungat. Kansan nyo kung mga ibagbagakin ni tatang. Tama nga no pagtalawon nak. Marigrigatan ako na mangilimliman iti pudno arik nak, nanang. Anya ti kayat mo asawan. Baklaak, nanang. Anya! Day tati pudno. Ay. Awan ti maramidak. Ay, Ngam kastuya talaga ti riknak. ay, Diyak nagayatan da ito'y nanang. ala, mapan ka agpilan. Makaamukan, no anya ti kayat mo akurso. Ay na, agyaman na kada kayo, nanang. Talaga man nakaawat kayo. Gapo, tapat-patgan kayo nga anak ko. Na-enroll mo matlaang ti anak ta. Awan, lakay. Kahit, ti kayat ko matlaan ti in-enroll na. Awan, ay, pakawan anak apo, iti panaglastog ko. Nasaya at nga rugno kasta. Adda ko makayat ko akid dawon kan ka. Anya mananday ta. Mapan ko kumapasyaran dagiti ang anak ta. Mailiwak una yan kadakwada. Lipat mo dagijay at traidor. Hanggang anak ko latta ida. Uray anya ti ibagbagam. Saan ka palubusan? Nanang, adda pa kisalipak agay contest. Iso pa iti prize sa maawat ko no mga bakak. Anya. Ay, anak ko. Sigurado ka ka din iti dayta ariknam. Mga numabalin pa'y alabaanam dayta ariknam. Nanang, manipod adan puot ko, kastoy akon. Diyak lang padpadlaw. Ang amitatadakil akon, marigatan akon amang ilimad. Ala, awan maaramid akno kasta, anak ko. Hanggang saan mo nga ipadpadlaw ka ni tatang mo dayta apalimod mo Ta sigurado nga agungat manunday jay. Umuna akong nga agawid bakit. Si kanto timang rekap. Nagawis ngamin ni kumpari Lucas. Mapan kami kano makipyasta. Ije ka bang ibang abaryaw. Ala nga rod, siya kunti makaam mo ditoy. Ala, ilapas mo nga ron to'y dadaitek. Tama nga no may daalaan inton bigat. Sige, siya kunti makaam mo. Ala, patuluyak nga rudain. Ay, napanan ti asawak. Ay, Diyos ko. Anya nga tati mapasamak. Numaamuan na abaklan ni Tom. Kan numaamuan na. Asaan ati kurso akayat na ti inyenrol na. Ay, si kala ko man ti makaam mo. Diyos ko. Ay, Lakay, apay akas na itsura masimbagpag. ay na, mangibabay di anak mo. Ay na, makapatayak sa... Ay, Anya ka diday ta nga ibagbagamon. nakitak ije piyesta at ti anak mo. Ay na, nakisalip iti gay contest. Ay na, sumat lagayam asaan na akayat ti kurso a pulis. Ay na, tabaklamat gayam. Ay, nakita na kakade. Jack amaw,
Ngam nagawid akaw na. Tamabain na ka ni Kumpadre Lucas. Ay, sumangpatulaang dyan alaing nga anak mo. Ay, pagtalawak. Anya ka ka de. Ay, saan mo ko maapagtalawan nito? Ay, sumardeng kan. Tama nga nusi ka ti makabil kaw. Awanan ka itibay na baklagi. Anay ko tatang pangasyo. Dita ko makabilin. Awan mo ti madingar aramidak. Kanawan mo ti dagas na no kastuya. Awatan niyo ko mati kinataok. Mangibabain ka nga ubeng. Ay, gusto ko man, lakay. Ay, saan ko maakasta ti aramidam iti anak ka? Maasikakan ko na. Alaam dagiti kawas mo tagtalaw kan. Diyak ka sa pulan ti anak akaskan ka. Pumanaw kan! Manon, atawan tinapalabas, asaan ta nakit-kita dagiti anak ta, lakay. Kasano day tuyan bakit? Agpada tamot na masakit. Wen garod. Ay, tsak ka ba antibagik? Maulaw ka bumangon. Kasanuak ngaya makaluto iti kanenta. Ala, ano saan mo akabalan? Siya lang ti bumangaw na. Panagrik na ka talaga nga agkapsut akon. No saan mo ko maapinapanaw ni Tom? Di anda ko makan kaduata. Itakla maamiris di amin bakit? Agbababawi ak. Ngamawanan maramidak. Ay, kailiw ko matindang iti anak ta. Anya nga tamatan ti kasasaad da ita. Ay, makita ko mapay ida, sakbay ang mag-isat ti angas ko. Ay, anya ka din da ita nga ibagbagam. Bakit? Di ka madanagan. Ikarigatak ti mapan iti balay ti kabsat ko. Tagpatulong ak amang birok kadagiti anak ta. Tatang, nanang, anda kamin. Saan mi nga amo akas to'y gaya man ti kasasaad yo? Adda kaming tatang, nanang. Ket kayat mi nga agpaimbag kayo. Ipanda kayo iti doktor. Gaputa kayat da kayo ang makadwa iti mabayag. Kan mailiw kami moten kada kayo. Ay na, agyaman hak. Tay may da kami sinarungkaran. Anak kao. Pakawanan da kuma. Itinagbasula kada kayaw. Ay, naragsaka ko na pumusay. Tanakita kayon, anak ko. Jak may ladawan tiragsak ko. Ita, tanakita kayo manan. Ala, di kayo kumagsawi ti kasta, tatang, nanang. Agbyag kayo pa itinapaot. Impadoktor na kami dagiti anak mi, Mr. Lonely. Kat ita, naragsaka kon. Takaden namin ti maysa kadagiti anak mi, ani Tom. Isu itan ti mangas asikaso kada kami. Kat ti asawak, nagbaliwan anaming pinsan. Naawat na nakasjay ti kinatao ni Tom. Ken naawat nan ti panagsikog dagiti dua nga anak mi a babae. Tuy pagayam mo, Marilyn. Agyaman ak pagayam Marilyn iti dayto apakasaritaam. Ket ti makunak, saan tayo ang mapabasol ti asawam no apay akasta ti riknana. Tanapaay ngamin iti arapaap na para kadagiti dua nga anak yo a nagsikog. Ken naklaat siguro, gaputa di na ninamnama abaklamet gayam ni Tom nga anak yo. Ngem tinasken ita, nakikinaawatan kayon, ken nasaya at metten ti kasasaad dagiti anak yo. Ala, sapay la kuma, tagtultuloy ti kinaragsak ti pamilyayo.
Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod ni pagayam Marilyn, manipod Cagayan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Marina, adinan inlanad, ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Responsable kan naanos nga asawa ni Benji, ngam kalaat a nagbaliw. Kanayon nakmatan asaktan, kan adamatan babae na. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Marina, dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Narabyan ka man ang nagawidan. Kat, anya ko matibibiyang mo. Apay ang nagawawid ka pailaang. Ijay kala ko man ayan ti babaim nga agtalinaad. Apay alapdan nak nga agawid dito'y balay. Balay ko mat dito'y Aglisi ka man ka dito, panak. Ay, dornaklatan! Hawanan kay ti ba? Agtalnakan yan. Anay ko! Gunggunam! Sao ka nga minasao! Mami, kumusta tirik nam? Tinangran na ka ni Daddy. Mayatan tirik na kanak. Ayan ni Dadim. Kalpasan anangan, pimanaw manan. Imay nan sa inala di motor na. Ala, maturog kan. Adapay klase minton bigat. Kasano kayon, Mami? Mayatan tirik nak. Di nakpagdanagan. Saan la ko man nga gawawid ni Daddy dito yung balay? Kanayon na kamot asaktan. Marina! Victor, si kamot gayam dayta. Di nakpay talyawan. Papanamaya. Ijay man balay dananang. Mapan ko pa siyaran. Umaykan, aglugan kan tay tulod ka. Saanan? Adapayong ko. Magmag na akon. Umay kakit din. Libre da ito'y pagluganam. Saan ka nga agplete? Di ad-addan akababain. Umay kakit din. Si Kamat. Kaslasan tang agkumare. Sige man laangan. Kumusta kan, Mare? Kastoy, may atlatamad pare. Kanayon ko ang mailugan dyan anak ko iti bunyag. Ni Mariel. Aya, Palasangan dyan anak ko iti bunyag nagagat nga eskwela. Isungan ano sa kapag iskwelaan. Wana, ano sa mapagadalan? Ikarkarigatang pare. Mare, naday baga ka. Hindi mo ko matagidaksen. Anya day ta pare. Kitak mat ni pare Arnel. Agda ka kuyog na nagsiksi a babae. Ha? Sinurot ko ida. Kat siniputak no sa dino ti papananda. Simrak da matitimay sa boarding house. Huwan pare. Adda babae nila kay ko. Una yan. Luk-lukwin na kamat gaya man. Pare. Nakadanon tan dito balay ni Nana. Ay, wala niya. Tantanitan mailabas. Bumaba akon pare Aha. Anya oras ka nga gawid? Umay kan tusukunin. Ay, kababain mo tan Magmag na akton nga agawid pare. Si Kamet. No kayat mo, urayan kan dito ruhar. Ditak pa lang waiting shed nga agistambay, pangururayakin ka. Ha? Jakmat ipalubos ang magmagna ka nga gawid. Nagadayo ti pagnam. Apay, kinabil na ka ni Arnel idirabi eh. Ha? Nagkuna nanang. Imawag kanyak ni Mariel. Uray lang makasangsangi. Pinabuksitan na ka kano nila kay mo?
Uwan, nanang. Kumusta ka? Ay, mayat mo tan, nanang. Saanan ang nasakit ti tiyan ko. Ipalubos mo lata na kasta ti aramidin na kan ka, di babairo nga asawa. Barang agbalbaliw tumot laang Ay unay kat nga anos mon, Marina. Nanang, umayak ko mabumulod ti bagasyo. Kunakon ka. Kan, ada ka di kwartayo dita. An-anwam ti kwarta. Igatang mo, iti ipakan mo, iti irresponsable nga asawam. Pagpuunak ko man, nanang. Kaya't ko nga minti agisursur iti lamlamas dito'y lugar tayo. Ada no kasta ti pangusaram. Ay kat mapabuludan ka. Agyamanak, nanang. Ni, talaga nga inuray nakgayam, pare Victor. Una, kunakmat kan ka nga urayan ka. Nakis-istorya ka dagiti padak at tricycle driver dita waiting shed. Ay na, kababain unayan kan ka. Intulod kan inuray naklangaro doon, di nakpay pagplitsyon. Nagtal na ka man dita. Kaslasaan tangag kumare. Ala, aglugan kan. Taitulod ka ni Jabalayo. Ay na, nakananos kalakit di kanya akon aya, pare Victor. Mami, intulon nakman na nininong ko Victor ikieskulaan. Iso adya inted mo akwarta, pinagmerienda kon. Ay kat nagsaya atan ngay no kasta anak ko. Nakasingsingpot kanyak ni ninong ko. Talaga ka di aninong ko? Katuan mat. Ala, yung kaalaan di photo album, ta ipakitakan ka. Inakalaan, takayat ko ang makita tila nga idi ni ninong ko. Ayan na dito iti picture na, Mami. Dayta, o kagam dayta photo album. Ayan na dito, eh. Dayta Isu tinangawit kan ka idi baby kapaylaeng. Idi pinabunyagan da ka idi simbaan. Ay, nalukmagmat gayam. Ay, kulot-kulot ti buok na. Iso nga minti uso idi anak. Kimutong-mutan taagasam ngay. Agtalon kan agmaneho iti tricycle numalpas nga agtalon. Anta ka di asawa ni ninong ko, Mami? Nabalo ang nasapa. Nagsakit di misis na idi. Iso nga ison tinangisakad iti panagadal dagiti anak na. Iso nga adda anak na a teacher ken nurse. Ay, kasta kumamot ni daddy anya, Mami? Responsable nga ama? Nasimpot ni ninong mo anak. Isula ko man tinagbalin a daddy. Marina, anya jay maangot ko na lang si dito'y balay. Jay lakok alamas dagi jay. Aglako ka? Katuan, nagbasit matiyaw awat mo akwarta. Saan nga umanay apagbayad ka dagiti babayadan. Agan-anos kayo Isumater aramida. Agisursur-surak paikit din iti lamas kadagiti babbalay. Idi pa'y kumang inaramid mo na ita. Makapabwisit kayo kiddi. Dawat kayo adawat. Tiyak samot makalako iti lamas. Awan mo't lati gumatangan. Malugi ako no saan ko amalako dagito itangalda. Pare! Nagpudot! Magmag nakakit din. Umay ka naglugan. Saanan pare? Kasano makalako ak ngayon no aglugan ak dita tricycle mo. Naskan nga agisursurak pay. Di mo mat nga minasasao kanya kaglako kagayam. Adamok apagilakwam. Umay ka, tamapantay jay. Sigurado maibos adagos dagita lakom alamas. Nagsaya atan ngayon no kasta pare. O sige man nga rod, tapno makalako Ay, anya nga ay. Awanay. Naibusan. Ay, gumatang ako kumapay. Pasensya kayo Pasensya dagiti na ibusan. Inton maminsan nga agsubli ka nga umayaglako. Nainayo na mong tilako, mare. Ay, nagpasaw. Uwan, naynayunak ton. Hagawit ang arudan. Itulod nakmanan pare. Katuwa na. Anya iti ramidag. Awan mo ti papanak. Itulod kan. Sakbay nga gawidak. Nagimasin ti lutlutwam asidaan tayo ita, Mami?
Nakalako ak namin, anak. Napaibos ko dyan lako kalamas. Kurang pa'y, Noawan klasik. Kadoon ka nga glako, mami. Sige, anak ko. Tapno tangdanan ka. Marina! May ka dito! Ni daddy, si Mang Puten. Marina! Italamanin nga agawin. Marina! Ay, panak ni daddy. Bantayam dahi tulot-luto. Tamapanak iti ayan na. Wan, mami. Apay aya, kasla makaungungat ka. Apay nga impidagnak ti diding. Anya ti basor ko kan ka. Anya ti relasyon mo iti dadya, Victor? Ha? Sumungbat ka! Anya ko mati relasyon mi? Agkumpare kami laeng. Tanak na ti bunyag, janak na. Niko! Idarom mo ti awanan bain a lalaki. Kabilin na kamutan ti awanan bain. Nanang. Diyak kayat ni daddy. Kagurgurak ni daddy. Anak, sana rumbang nga ibagam ti kasta. Ay, rumbang lag a pagsasawam day jay a lalaki. Irresponsable lang a rodan, dangran na kapay. At dala dito iti talaga a pagsasawak. Anak, ingkaman lukatan jeri daw. Madama akong agsagsagana kadagiti ilakok alamas. Wan, mami. Ninong! Ni mamim ngay. Mami! Nininong ko! Pastragam, adak dito kusina. Sumra ka no, Ninong. Agyaman akbasan. Oh, Marina, nakasagana ka din. Adi sagsagana ak pailaang pare. Ay katulungan kan atap no mabita malpas. Sige man nga rod. Mapanmat ngamin ag eskwela ni Mariel. Kalpasan na may tulod ka iti paglakwam. Itulod ko mat ni Mariel iti eskwelaan da. Ay na, nakababain unay kan pare. Permiti pa ng tulong mo kada kami. Mami, rumbang lang ang maragsakan ka. Ngamin, saan na tayo mat nga mo tulungan ni daddy? Baybayan na tayo mat. Oh, nangag mo. Ti anak ko ni tibunyag, tinagsao. Naipaibos mo manen dagiti lako malamas, mare. Wan nga rod. Agyaman ak iti tulong mo, pare Victor. Masyanak namin kan ka, iti aramidan nila kay mo. Sana rumbang asaktan na ka. Nadamag mo tinaramid na kanyak. Nadamag ko, katagburburak ti darak iti dayta a tao. Makitak tulang nga. Bayamon pare. Apay adin ang ran na kamanen. Kuwang amin. Nagselos kit din kan ka. Anya? Nakita na ta kano nagkuyog. Kat ada kano mangmangag na akanayon nakakadwaan nga umay aglako. Kasta. Imbagak mat kan kuha nga agkumpare talam. Nga awan relasyon ta. Iso asan arumbang nga agimon. Marina. Amok akagura na kay tibagakan ka. Ngamnas ka na maamam tipod no ariknak. Ha? Pare Victor? Agayatakan ka, mare. Idi pa lang dati amarikriknak. Iso ajak kayat adang ran na kati asawam. Jak kayat makita ka nga grigrigat. Adan asawak. Saan arumbang amariknam dayta para kanyak? Bayam lang nga ayatan ka, Marina. Ngem no masubadam iti ayat dayto ariknakan ka. Naragsak akon. Agsarita taman Marina. Apay nanang. Pudno ka di nga adda relasyon nyo kan ni Victor. Ha? Kasta ti madamdamag ko. Kanayon kayo kanungamin nga kuyog. Awan relasyon mi nanang. Naasawa anak a tao. Apay ko maamakirelasyon nak iti sabali. Nasingpat ni Victor. Naanos a tao. Mayatibiyag na, taawan bisyo na. No kumaiso tinakiasawam, saan ka kumang agrigrigat akasta ita? Nanang, Saan nakaarumbang asaktan manan dahi asawam? Tano saktan na ka, siya kon timangidarom kan kuana. ni nanang mat. Si kamot ngamin. Baybay amlatan nga abuson na ka. Ha? Ay ayatak mat ngamin ti asawak, nanang.
Nga oray danugan na ka? Ay, una yan apanagayat da ita. Ha, ano samkit di ya asawam nga awan serbina? Adon tinaitulong kanyak ni Victor, Mr. Lonely. Kat kasla kayat kunti umanugot iti awis na, ada kamin ti agdan na. Panagriknaket matmatnagan teriknaken kwa na. Gapo iti kinaimbag na kanyak. Umno kadi, tinak aramidan. To'y pagayam mo, Marina. Pagayam Marina, saan amasulbar ti may sa aparikot, babaan iti may sapay aparikot. Kat ti isingasing ko, nasaysayaat, no adaywam paylaeng ti asawam, tapno di na kan madangran. Ngam di na kayat asawen, asinaamon. Bayam ama kaamiris, kat bigbigan na ti bidot na. Liklikam ti makirelasyon iti sabali, tas sikan tumatlaang ti madadael, iti kasta nga aramidam. Bueno papagayam, ingkay nang ngagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Marina, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo ang Dear Mr. Lonely. naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat naggapo. Iti pagayam ang nagpailingad itinagan a Marina, manipod probinsya ti Cagayan. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kinnan ko, dagiti amin asaok. Idi siyakmetten ti agayat. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Marina, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Jak kayat dayeng agar-aram kan ka, Loisa. Saan kang agkam-kam mali amang sungbat kan ko, ana? Siyak ti makiasawa manang. Apay nga asikat yagpili iti pakiasawa Apay, kayat mo dayjay a Jefferson nga artok. Uray artak ata nagagatmat. Ken nagwapo pa'y manang. An-anuam ti kinagwapo na ngay? Ni manang mat. May mayat mat ati gwapo a pakiasawaan ngam tay pangit. Ay, agtal na ka. Makisasao ak itilimpyo kan ka, Loisa. Sanak nga minapakibibiyangan iti kayat ko a pakiasawaan. Apay, kayat mo may tuladakken ka. 30 ti tawen mo ngam awan pa'y kaayan ayat mo. At least, awan sakit ti ulo. Kayat mo nga ron tagbakbakit a balasa. Ay naading ko, nubartag to pa'y mitlang ti pakiasawaak. Uray agbakbakit aklatan a balasang. Mabit lang, umayan. Naimbaga malam mo, Manang Marina. Awan kinaimbag amalem kanya, no day tarupam anabartag ti makita. Ha? Ni Manang Marina mat. Adda ka din ni Loisa. Ada, ngam nakaiday ti kwarto nang agin ina na. Adda ko maitad ko kenkwa na, Manang. Ala, iyag mo ta siya kon timangtad. Saan ka diya mabalina sa ka mismo timangtad, Manang? Dagulit ka mata niya. Agin ina na kunak lang arudan. Ala, iyag mo ta siya to timangtad. Sige man lang. Antoy. Pakitid mo tulatan na, Manang. Ala, agawid ka nga rudan. Tadyak kaya ti makakikita iti bartak a tao. May gayam ni Jefferson ngam dinak man lariniing matmanang. Sangwam di na bartak. Oray na bartak ni Jefferson ta saan mat abastos. Nadayaw latamat a kasarsarita. Anya? Anya launay ayat ti impakpakan kan kaday di alalaki. Takas talaunay ti panangisakit mo kan kuana. Basta, ay ayatek ni Jefferson. Oray anya ti ibagbagam manang. Saan na kami ang mapaghinadayo? Sa dino ti ayan ni Loisa, nanang. Ay napan kano iti ayan ni Jefferson. Anya?
Ta iso pa yan ti mangidanon iti bagina. Kat no di mumat ngamin kano kayat ani Jefferson ti umay ditoy. Kasano kat umaymot anabartak. Anak, saan mon ama isuro di kabsat mo? Bay amlat ta kuman adito'y dabalay nga agtongtong ka ni Jefferson. Takanunungan nyo ka din ni Loisa, nanang. Kayat yo ajay bartak ti pagtinagan na. Ay, uray bartak ni Jefferson. Taawan pa'y mat nadamag ko amaday ngay naramid na. Saan kit din amading aramid ti panaginom? Ay, saan mo't? Basta saan anakaro. Kan saan nga apa ti birbiro kan ti tao, anakainom. Ay basta, awan makitak anasaya at iti tao anakainom. Mapanak ijay balay da Jefferson, taiyawid ko ni Loisa. Apay pa'y lang nga sinurot nak dito'y balay da Jefferson, manang. Agawitan, mangibabain ka. Sikakit din ti mangidanon iti bagim. Diyak kaya ti agawid, manang. Masikuga kon, kat ni Jefferson ti ama. Anya, ay nagawan lakit din na panunot mo, Loisa. Nagpasikog ka iti may sama martak. Ay, ayatek ni Jefferson, manang. Iso ti kayat ko apakiasawaan. Ay, diyak amo ti sawagan ka, Loisa. Ikasar na kano ni Jefferson, manang. Ala, agawid kayo nga ron ijay balay. Tapag tutungtungan tayo ti kasaryo. Good. Awan matlaang naramidam, gayam. Ay, awan tasinikugan na matan ti kabsat ko. Ay, masurunak ka talaga. Talagaan na in love di kabsat mo ka ni Jefferson. Noon nyakit di ati nakita na iti dayji alalaki. Kat no naggwapo mo't ngamin ni Jefferson. Oho, oray gwapo at abartag mo. Makiasawan di ating mo. Si Kangay, kaano ka mo't ang makiasawa? Ay na friend, kasano ang makiasawa akat awan mo't boyfriend ko. Kasano, kat jay saan abartak ti birbiro kam. Ay, amin samot alalaki itan kat umin-inom iti arak. O, jagbak-bak taklatan abalasang. Ay sus, saan mo ama enjoy ti agbyag no kasta gayam? Manang Marina, kaya't nakakano nga isalan ni Manong Luis. Asino a Luis? Dayjay man soldado ka no dayjay manang, kasinsin ni Jefferson, agkatawunan kayo. Jay nakasango iti lamisaan a pag-inuman? Wen manang, Manglukluko ka kadi? Amom akagugurak ti bartak ataw. kursunada na kangarod manang. Ay, diya kaya. Ni manang mo't, nagwapo nga ta ni Manong Luis. Uray gwapo ta bartak mo. Saan anabartag manang, nakainom laang. Naggwapo nga paiso. Ngam sayang tagin ino. Timakta. Agturungan dito'y ayan ko. Ape nga eh. Agtigar-gar matan dagiti tumang ko. Ay, Marina. Ape nga among tinagan ko. Dinamag ko ka ni Luisa. Kabsat mo matgayam. Kat, aping inasitgan na. Mabalin ka din na isala ka. Saan? Balasan ka. Saan ka di? Wan. Anya kumait na. Awan mo't siguro ti dakas na nagsalata. Diyak kaya't ti makisala iti nabarta. Saan ka na Bartek? Nakainom maglaang. Uray pa'y. Apay ka di naghatap ka. Siguro, kursunada nakman. Anya? Nagpuskul mo din tarupang. No saan nakakursunada? Nagsalata nga rod. Please. Sige man lang. Dakulit ka. Among ka di. Ana idumduma ti kinapintas mo. Ay na, sumardeng kan amang paspasablog kanya. Agpaiso ti ibang pagag. Saan tan mo, Bing? Natangan ka. Iso aprangkaan ka. Marina. Agayatan ka. Si kalaan tinakarik na iti kastoy. Saan ka kayang? Diyak kaya't ti lalaki nga umin-inom iti arak. Ita panawan. At da ka di pa'y lalaki asan nga umin-inom iti ara? Apikit din nga awan. Asino? Ibagaman ka niya? Sa anak pa'y anak kasapol.
Saan kanton ang makasapol? Isu asyak langan. Sikat ti, Ti ayataw. ay agtal na kami. Agmauyong ka kadi. Ag mauyong ag siguro na gapukan ka. Uston, mapantan ag tugaw. Okay. Ket agyaman na ka. Tay manugot ka nga isalak. Diyak tumalipatan da ito'y nga aldaw. Apan nakamamukin ka. Agtalinad ka. Dito'y pusok. Anya tinahagan yan ang isala din ka, friend? Ay, nagwapo si ka. Nagmaya, titaktakder na. Luis, soldado ka nun. Nagaram ka di ka ka. Binulatsing na klang. Anya binulatsing. Gaputadyak amo no agpaypay so ti imbagbagana. Ken uray man no agpayso. Saan kumatlaang akaya? Gaputagin inong iti arak. Sinayan mo lang, no saan mo akayan. Bumakit ka lang aron doon, nakapilpili ka tayo lang. Anya ti kayat mo asawan ah. Saan ka kadi amadanagan, amabakutan? Ay na friend, saan aday ka ti pakadanaga? Anya nga ron di pa kadanagam. Jay agtinagak iti barte. Ket pag problema akto iti tong palbiyan. O anya, kumusta ka iti sidong ni Jefferson? Naragsakak manang. Uray kas dyan ni Jefferson, tanaasikaso kanya. Saan ka pa'y problema iti kinabartak na? Saan mat una yun nga gininom mana? Kumaykan, bakit? Mga nay, nakaidasara ka hon. Ni Jefferson ti para luto? Ay, uwan manang. Saan na kayat nga gunayak dito'y balay, tamangan ka nun mabanog pati ni baby. Ha? Anya ya, tiyar aramidan, bakit? Ay, nay, nadakamad gaya manang. Apag gusto. Nakaidasara kon. Umay kayo, tamangan tayon. Si kakaditi nagluto iti daytoy Jefferson? Uwan manang. Nalaing kagayam ngagluto. Isungarod akas lamabainak nga agluto no maminsan manang. Kababain mat iti luto na. Tsambalaeng manang. Awan gaya manang. Pakumustahan na ka ni San Luis. Umay to ka no agpasyar, numalpas ti misyon da. Medyo adayo ngamin tinakaidistinwan na. Kasta ka di? Jefferson, talaga ka di abarupay dayja akasinsin mo? Uwan manang. Napili mo't iti babae dayjay. Awan pa'y nadamag ko nga inaram na. Mas dawak, tay di nakita na ka. Kat kunana mo't tinakursonada na ka. Ay na, amangan no kun-kuna na lang dayjay. Ken may sa Jefferson, saan akayat ni manang Marina ti lalaki nga agininom? Agpay sungata ti ibagbaga ni Jefferson. Kinapod nun, iso anapanak ijay balay na. Takayat ko ti makangag iti damag may papankan ni Luis. Iso matlagayam asaanan ang nagpakita kanyak. Tadagayam misyon da. Iso matlagayam ako na nang agtali na edak iti puso na. Agayatak ka din iti may samat abartak. Apay ako na ni Luis. Asaanan unay nga agin inom ni Jefferson. Di mabalin mat nga ta nga isardeng ni Luis ti aginom. Hi, Marina. Flowers for you. Luis? Apay anak igtut ka. Kailiwnak ka di? Tila ibagbagam. Imbag man ta nakasubli ka gaya man. Siyempre, ingkarik itibagi ka. Nga uray anya ti mapaspasamak. Sublian ka, asublian. Ala, umunag ka nga ron. Tapno saan adito iti pagtungtungan ta. Agyaman anak. Agtugaw ka. Agyaman ak manen. Ita, kumusta ti ibagbagakan ka? Ibagbagam nga. Tay ibagbagak. Adamo ka pailaang amakita. Katagayata kon kan ka. Sinublian ka. Tapno maamuak ti sungbat mo iti ibagbagakan ka. Talagang alisto ka matan niya. Mapmapanan ti tawan, Marina. Ibayag ta ka di pa'y daytoy. Sayang ti panawan. Pues, kastoy mat ti may baga.
Sungbatan ka, numaikarim lakit di asaan kan nga aginom. Narigat ti agkari. Gaputajak kayat amasakitan ka. Nujak tumatungpal ti karik. Sa anak mo tabartek. Aginumaksag paminsan lang. Ipalubos mo kumamat na ita. Alang arot, bayam apanunutak na. Saan mo na panunutan? Wan ko namon, tagkasartan. Balasang ko. Anya ngamin tipod no amarikrik nam. Agayatak mo't nun kini Luis, nanang. Ngam kasanon ti sinasaok. Ajak kaya ti makiasawa iti Bartek. Kat saan mo't nga rod abartak ni Luis? Kasano, no kantyawan dakto. Amangan no ibagada akinan ko dagiti saok. Apay ngamin ayah at ibagat ita o ti pampanunutan. Apay, isuda ayah ti makaparagsakken ka. Nanang, Ay, makikalay sa kakit dahin. Tapno saan ka nga agbakbakot abalasan. O anya, umanugot kan iti magbagak. wanan. Kung nagtupay kat, akor sunada nakmat. Pagkunamot iti dayta. Saan ka di? Amom ka di. Nga ididamo ka ang makita. Kursunada ka. Hangam, kaslada butang kong umasidag. Sinugsugan naklaan ti kabsat mo. Isukan no ti makam mo kanyak. Anya? Isuan ako itinakam ko. Kaya't siguro matikabsat mo ang makiasawa kan. Amom ka di ajak kayat ti Bartek a lalaki? Amok. Ngam amok mo't itibagik asa anak abartek. Aginumak lang sagpaminsan. Ti amok ngamin, basta inom ti may sa lalaki, Bartekan. Saan ka amadanagan? Itatay manugot kang agkalaysatan. Kisayak, ti panagin inom ko iti arak. Ita, addan dua nga anak mi kini Luis, Mr. Lonely. Ket naragsakak iti panagden nami kas agasawa. Tuy pagayam mo, Marina. Agyaman pagayam Marina iti daytoy apakasaritaam. Saan met nga amin nga umininom iti arak ket dakes ti ibanag na. Saan met ama iparit ti uminom. Nulaket ta saan alabsen. Tay kunada nga ruden, amin analabas ket dakes. Ngem ket di, numaikat mo ti panagin inom mo, mas nasaysaya at manen. Ket patyak mas naragragsak pa iti pamilyam, numaikat mon dayta abisyom. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Marina, manipod probinsya ti Cagayan. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Ken musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.